Andu aito muriega. Mwathani agocwo. O uria githurano kinene giukite kirakuhiriria mbaya. Mwanaume kamili na ni rafiki wa kweli kwa sababu ana msimamo. Kitu ambayo tunahitaji Kenya hii ni msimamo. Hapana leo unasema hii, kesho unasema ile ingine. Na Oditi Mwano gatagati-ini ka ateti na mĩaho ĩtiganĩte ya kĩũteti noguo ĩrakorwo yakĩrĩirie thandi cia ũteti Wanu ũkarirũkia bende ya ũtongoria wa bũrũri mwaka-inĩ wa 2027. Wakati wetu wa kwenda kwa ile meza ni wapi? Ni saa hii, tunaelewana? Ni saa ngapi kwenda kwa meza? Si ni saa hizi ni kwenda kwa meza? Na tuko na namba ya kutosha. Ile meza kama ni ndogo, tunaenda kuvunja hiyo meza. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu ya urafiki tumejenga, sio kwa sababu ya uadui. Kuma ũteti-inĩ wa kĩrĩa gĩacangire harĩ kũhagũrwo kwa Rigathĩ Gachagua ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Mimi nilidhani hawezi kunitoa. Nginya ũteti-inĩ wa Oditi Mwano gatagati-inĩ ka mwaho wa United Opposition na thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa ĩtongoragio nĩ President William Ruto. Ona niĩ ndirĩ okuo. As we speak, William Ruto himself has conducted an opinion poll of his own. And he was shocked. Kibaki, wakati alikuwa rais, even President Clinton said one person angependa kukutana na yeye kwa maisha yake wakati aliulizwa ni Mheshimiwa Kibaki. Na Oditi Mwano na thandi cia ũteti wa kĩama kĩa ODM gũkorwo yakĩrĩirie harĩ itanya rĩa gũkanyita President William Ruto harĩ ũmathi wa kura cia gũgacoka wathani-inĩ mwaka-inĩ ũkĩte thutha wa gĩthurano. Who is old? You think Oburu is weak? I can assure you I am not weak. Wanazungumza lugha ambayo mnazungumza hapa, wanasema ni one term. Nimekuwa Bumula, mheshimiwa, na tarehe 31 tutakuwa na kikosi chetu wapi? Busia. Tunataka pia wasikie. Na Kisii mnasemaje? One term. Haya. Gĩthurano gĩũkĩte gĩtanywo gwatabane kũringana kana hihi thirikari ya Kenya Kwanza nĩgakorwo ĩkinyanĩria ciĩranĩro iria yerĩire a Kenya cia kũmarutĩra wĩra. Rĩrĩ mwaho wa mũng'ethanĩro ũhotorete gũgatigia nĩ wahotana gĩthurano kĩnene na gũthondeka thirikari nene njerũ yũkĩte. Ukiona hii jamaa ametuweza, tutaita Uhuru Kenyatta kuja tusaidie. Si ndio? Nchi yetu mahali tuko sasa, lazima sasa tuungane. The needs and the demand of our people is bigger, stronger, and even much more forceful than the ambitions and needs of our individual leaders. Kai, wizi kila kuchao wa serikali ya Bwana Ruto. Kitu inaitwa G2G. Sote lazima tufanye kazi pamoja. Ikuwe ni Matiang'i, ikuwe ni Kalonzo, ikuwe ni Sifuna. Tunataka hizi pipe zote ziingie kwa drum moja. Drum ijae mapema. Mimi Sifuna niko tayari kufanya kazi na mtu yoyote ambaye ataniambia lazima tukomboe nchi yetu.